بولتنا کردی جوریت نیوزی ورباش تماشاوان هجا و دست پی که دوک هر جار سرنوچه لکوبان هیزن کردی باجاروک شغلر جورین رزگار دکه و سروک حریم کردستان بانگ آلیکاریان جبون و آواکرنا باجار کوبانی دکه کجا که دبیجه مگاب آویتون ام لبندا ترکیه نه و حریم کردستان دبیجه ام آمدن بو پشتگیری اپراسیون آشتیه لترکیه لشنگال چتاین داعش ایریش دکن دا کو هبونا خوانیشان بکن و لموصل مزگفت که دیروکی دتاقینه لباجاروک شغلر جورین اروجاوای کوبانی شرکی گراند نوبر هیزن کردی و چتاین داعش داد قومن و هیزن کردی لور پیشت کوین و باجاروک رزگار دکن لگوری آگاهی انداوی جه شوا بوریدا شرکی گران لشغلر جوری لنزیکی باجار جرالوسه دناوبرا هیزن پیشمرگه و شروان نیپگه لآلیه کی و چکدارن داعش لآلیه کی دن بردوام دکه و ده انجام آویدا باجاروک شغلر جورین هات رزگار کرن هیزن نیپگه به پشتگیری توباران هیزن پیشمرگه کردستانه و شروان ارتش آزاد لناف باجاروک شغلر جورین پیش ودشن فرماندار هیزن پیشمرگه لکوبانی عمید یاسین غریب اویک تکس کرد. باجاروک شغلر جورین دبا خالا داوی یا گندوار کوبانی جالی روز آواوا و به وی آوایی گندوار کوبانی تا چم فرات هات رزگار کرن جهیلا وان خوا چتاین داعش پر دناوبرا باجاروک شغلر جورین و باجار جرابلوس تقینه لآلی روجهلاتی کوبانی جی دو هیزن کردی گند عیدانی جدست چتاین داعش درخستن و شر لگند خانه و اشقاب و ددوما سروک حریم کردستان مسعود برزانی پیامک لسر کوبانی بلاف کرد و تیدا بانگ آلیکاریان بو جنوجان کرن آوی باجاری کرد. برزانی گوت که به همو خلق کردستان و جیهان دکه که آلیکاری نوجان کرن کوبانی بکن. برزانی لسر شر کوبانی آخفی گوت که شروان کرد و هیزن پیشمرگه نهیشتنی که کوبانی بکوه و نها او شروان گندوار کوبانی جی رزگار دکن لی باجار کوبانی به تمامی ویران بویه. سروک حریم کردستان بانگ لخلق کردستان و جیهان کر که جبو نوجان کرن باجار کوبانی آلیکار بن. بله تماشاوان هجا بوناس کرنا آگاهی انداوی آنها لگلمه و نچگیهان ما ولات بکر جه کوبانی ولات ایوار باش چه آگاهی انداوی در باری شر لروج آوای کوبانی لباتهنه بله عبدو شر دقوم بطایبت لسر جسر کو گریزه شیوخ باجاروک شیوخ لگل جرابسه جبرکو عالی روج آوای کوبانی بتواهی هاتی رزگار کرن دسته بک جزور مغاره داج عالی روج آوای با کورتا جسر قرقوزاق ب2 کیلومتر تنه دست چکدار دولت اسلامی دامایه تنه هیز کردی آن الوی ده لآلی روجهلات جسر گرید ده شیوخ لگل جرابلس هیز کردی لآلی روج هلاتی وینه و چکدار دولت اسلامی لآلی روج آوانه شرو بچون جارا دست کبیل آلی گنده خروس کو هیز کردی هول بنا دست دین سر جسر قرقوزاق هی استراتژیک و گرید ده وقت به روجهلات چمی فراد به روج آوای ویدا لآلی دل لآلی باشور شرب قومه لگنده گرک هر وهاجی لگنده حمدون جانا شرب قومه بله ولاد داکو امویر و شناس بکن گنده گرک و حمدون چقاسی دوری ناواندا باجار کوبانی دکردن گنده گرک نزدیکی 37 کیلومتر باشوری باجار کوبانی نه گنده حمدون بهتری 40 کیلومتر باشوری باجار کوبانی لسر لیا روتو سینافتن وهاد لیا روتو کو گرید در ناف فارزگاه حلب لقل فارزگاه حسكه او لياك وقت به ناف دوليه قريد هاد باجار فارزگاه هم بهبده قبل آلية باشور يا هري نزلت 7 كيلومتر لآلية باشور لآلية جهلات كوباني طانوها شهر بردوام اللي قلت قرسل وسرزوري هذه الكردية هوز دن قاف تيش فهرن بر بي باجارو كيف
جري سبي جبركو او اوبراسيون هذه الكردي قال بركان فرات راجهانديه بديتا جري سبي وري ذاكرين ده وقت دبي شاشتو بيا راجهاندنا اوبراسيون رزقارنا گندواري كوبان بله والله تنكي روني بكي لسر روشا وگر نشتاجين كوباني بو باجير قالو هين وگر بردوام آنهاتي روستاندن روز وگر ولاتیان هيا مالبات نابا دهنا روجانا بهتري سد بس مالبات درباسي كوب دبا ل وقت دبي جبرت نبونا في دي جياني هروهاجي الكتريك واف هر تشتمه يلهن كوباني علي كارين مروباهي تنا كوباني هاتيه دور بيشتن ابشيكي بيا استنج لبيش لبريا كوباني جبو كيش وازيا ملت برنج كي ترمي واشكره بك او هز بهتري 6000 ولاتي كرد بو فنابر زاني كو او جيش كي بغرن حوجداري وقت درجه كي سينوري فرميج بوم درباسنا علي كارين مروباهي كوباني تانو هاجي او چارسر نبو يبنابر على بريا كوباني هر وهاجي دولة تركيا ده دولة تركيا تانو هارينا بيش بو درجه برنج فرمي وري افاكرش درويجي هذه الكردي هاوز بن ان دس بين السر باجاروك جرابلس كو درجه فرمي بنابر وي باجاروك تركيا ده هي انجي جري سبي وفشتي رزقنا و باجاران از باور دكم ويجيان روز بروز بهتر بغير تانو هاتي ب 25000 ولاتي سي دربات كوباني بيه او جانك زحمه والو دربات قلت نبونا في دي جياني بله نوچگی هانه مجو کوبانی ولات بکر گلکس پاس بو و آگاهیان پشتی رزگارکرنا باجاروک تل حمیس جچتین داعش و وگر جیان کمیر اودیت نیوز سردان و دفره کر و روش ولاتیان به نیزک شوپان هون و نوچگی هانه ما اکرم صالح تل حمیس و نافچیاوی و جیبورده نشتجین و مانشیتا دا خویانیان و راگهاندنه دشارید نافبرا یکینین پاراستنا گلیه پگه و داعشه ده او نافچه گلک چیروکین به دیمن لسر هاتن گوتن اورینت نیوز برای خداوی نافچه چیروک و دیمن نشتجین و دوره شوپاند سجنوا كثير عدموا كثير جماعة كانوا پر خلق خستن زندانان پر جی بدار وکرن دست دریجی کرن منی کاری بو ام بچن قامشلو ندشتن شاگرد جهارن زانگه خو ری هاتبون برین نهشتن جنجی داکوین باجاران ولاتی بکسر چیروکن روژن تاریه تانی لسر زمان و چاوا وان روژن خو دناوا ترسا کشتنه ده درباز دکرن حياتنا شلون كانت؟ جنك جگندي تويني دقود جيانا ما تنبو هر تشت قد خبو گندي دما داعش ده همي کوچ بربون جترسا كشتني دما گويه پكي هات چونو هاتن چيبو ريفا بون بريوان ام دمالين خود عاصي مابون نروح ونجي كنا اولي ما نقدر نطلع دبستان گرتي بون ولاتي دقوتن كو داعش ري لبر شاگرتان گرتبو ونقول طلاب هواياكم لسر بندج مرگوتن شاگرد کانی ناسنامه و بدن ما همول پیشا چاوی مشکناندن و جمن را گوتن وگرن خوندن جوار تنه من هوالی رژیمینه و ازمون ملمچون ماكم طريق من هنوب گلو دیمنین بوهاری و کاربن دیمنین شر جهشین وازاروکان درخینه ام آنها الگندواری تلحمیسینه ام روشا نشتجین وان گندان دشوپینن داخوازان فاولاتیان اوه تنه گوجیانک آشتیانه و نورمال بجین جگون دواره تلحمیسی با اورینت نیوز اکرم صالح لباجار دیری که و پشتی بهتری ساله که لسر آواکرنا کامپان نوروزه و با آلیکاری ریخستان روجاوا یا لحاوارچونه و هیوا سوریا کردی نیزی 200 چادر جه کوشبرین تلحمیسی و تلبراک و هاتن ودان پشتی شر داعش لدورین تلحمیس و تلبراک نشتجین وان دوران چارمان کو جمالین خوا برون و برای خوابدن دورین آرام و هجمار کمزن جوان برای خوددان باجار دیری که و لسر ویه که ریوبریا ریخستنا روجاوا یا لحاوارچونی و هیوا سوریا کردی نیزی 200 چادر جوان کوش برارا ودان تیزانین که اف کامپا دویمینه لباجار دیری که پشتی آواکرنا کامپا نوروزه الخمانية جبت تلعبيها واحد سورتين بكل
بيان إلى الرأي الإنساني. نحن منظمة روجافا للإغاثة والتنمية وبالتعاون مع الهلال الأحمر الكردي قمنا بإنشاء مخيم في منطقة ديريك قرية الحكمية باسم روج هيب للاجئين المتضررين من الحروب والنزاعات الذين لم يستطيعوا الحصول على مأوى، ونحن بإمكاناتنا المحدودة قمنا بنصب 200 خيمة وتقديم بطانيات وبعض المواد الغذائية. ونحن بدورنا نناشد الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة وكافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بشؤون الإنسانية والإغاثية والهلال الأحمر الكردستاني وشعب شمالي كردستان وشعب جنوبي كردستان بمد يد العون وتقديم الخدمات ونكون لهم من الشاكرين. براستي منها وك قوميتا هاتي افاكرن اد خسريا ديمقراطيك دا اداره ذاتي دا ام جو قوميتا كينا ام حوالي خاب اريكاريا حمو حوالي ما اي خدمات اي هيفاسور اي مثلا حوالي ما اي مره حاضر تقريبا ام 6 اندام قوميتنا ام هاتنا الفيديو كامبي ما اف كامب افاكر سر اساسي اف حوالي ما ايرو هاتين نازح بونا ملي شريقون هاتي كرين دجي حركتي دجي في ملتي اف هفال اف شتاي مي ايرو ايريشي ماتكن ام بدنها ام امدكاريا في كامبيت كن سر اساسي ام فا انساني خو ام وك ريفبر ام اماده بن سيرفيتشتي ام حاضر بونا وابكن ام تشتاما جماعات خوستن المليمه ام دكن برپرس پیوندین در ویا پارتیا دموکراتی کردستان همین هورامی بالکشاند سر پیشنیاریا اوجلان یا چکدانین او گوت کو بکارانینا چکان گاوا ارینیه ایدی دایک نگرین ایدی دما تکوشینا دموکراتیکه مدید کو به ریان سیاسی پرسگریکن تین چارا سرکرن دوی اف درفت باش به بکارانین لورا دوزا کو بریا آشتیه و در باست به جشر کو به 100 سالان دوام کریه بباشتر به همین هورمای بالکشانده سر هلوستا سروک حریم کردستان مسعود برزانی لسر پیام اوجلانو گوت کو سروک حریم کردستان مسعود برزانی جی درباری و گوت کو اف گاوکا پر گرینگه و جبو کو آشتی پیک بچه چه دوست وی و اویا تیو خواستن ام آمدنه هورامی بالکشانده سروی یکی جی کو اگر آشتی پیک به هیزا ترکیه و زیده ببه و کرد جی لروجلات ناوین و خورتر ببن هفسروک کوما جواکا کردستان کجک جمیل بایق دبیجا کو جبو در باسکرنا پرسگریکن دست پیکا چارەسەریە تێر ژەڤای و پشترا چەکدانین هفسروک کجک جمیل بایق درباری بانگا ریبر پکک عبدالله اوجلان آ چەکدانینێ و داخویانیە کە هەفبەش یا حکوومەتە تورکی و شاندا هەدە پێدەڕاگیهاند کو ئەف داخویانی ئەو وەک خستە ڕۆژەڤێ کو پرسا سەرەکە لە تورکیە دەموکراتکردنا وی وڵاتی و چارەسەرکردنا پرسا کوردیە با یک دوی بیامه دا با باوری دمایک و پیوسته بری چکدانینه شرط و مرجن راوستاندن شر و آگربست پیدا ببن و دبیجه که مک و کجکه گاو خوا آوتیه لی حکومت ترکی تو گاو نه آوتنه با یک بانگ لی حکومت ترکی کرد که وقت سال 2013 شاشتیان نکن و درباری دانین چکان گاوان باویجن مصطفى كاراسكو اندام دستيا سروكتيا كجك تكسكر كو نيتا وان تنيا داكو چكان دينن و اف يك تجاران نكتيا بروجين وان لي دبيجا اگر دوزا كردي لتركيا چارا سر ببا و جاري او شر ولا راوستاندن كاراسكو ده فيفينا كدا لگل اجانس فرا ديار كر كو اگر تركيا ببا ولات ديمقراطي و دوزا كردي چارا سر ببا و جاري ام به پروژه دانينا چكان را دانوستاندنان پيك بينن جبیلی ویا که ام تجاری نیت نکریه که ام دفج چکان بردن. کشیشکی افریقیه به ناو دوزموند توتو نامه یک جسر حکومت ترکیه راشاند و تیدا بانگا چاره سرکرنا دوزا کردی لترکیه دکه هر وها بانگا سربست بردان او جلنج دکه. دوزموند توتو کشیشکی افریقیه و خودی خلاطا نوپله یا آشتیه کشیشکی نافدار لافریقیه و دریا نامه کرده جه اردوغان دخوازه که دوزا کردی وره چاره سرکرن و ریبره پکک عبدالله اوجلان وره سربست بردان. توتو اوجلان وک خباتکار افریقی نیلسون ماندلا سروک امریکیه بره جیمی کارتر و سکرتر گشتی نتاون یک بویه بره کوفی عنان بناو نشان کرد.
سرک وزیر ترکیه احمد داود اوغلو را گیهاند که دهو پنجی افدار پشتی هفدیتنا خواهی به سکرتر گشتی نتونیک بوی بانکی مون را لنیویورک را گیهاند که پیوندی نافبر انقره و بغداد دومن و ترکیه آمده بر ودامی خدا با آلیکار به. داود اوغلو گوت که ام هیوی دکن که به بشداری تف آلیین سیاسی عراق لدجی تلور تکوشینه که هفبش به مشاندن. ده درباره هفکاری لشگری بو پیشمرگه و ارتش عراق داود اوغلو دازانین که چکین زیداتر بوار آلاوین لشگری دا آلیکاری هات نکرن. بله تماشاوان هجا درباره و مجاره امنها گنگشه بکن به بره زارا بارو روزنامه‌وان استانبول لگلمه که زارا تبخیر هاتی و بولتن گلو درباره دانینا چکان هلوستا ترکیه تانها نزلاله و لگوری شوپاندنا تا چه نیرین لکولانا ترکیه تیخاندن. بله سپاس مامست و سلاویج تماشاوان هجار براستی دست بگه مره پرسا آیه که مین گوته کرن جبول چه اف چکایا دروه دولتا ترکیه دادرا کرن اف آگوگ مره کارل سر بسکنه گاوا گوگ هادرا کرن جبونا خلاصی ملت کرد جبن ظلم و زولداری درکه ود کردستانا ترکیه ده پشتی وی 4000 گوند هاتن شوتاندن به هزارا ملت پنبر بو جی کردستانا ترکیه درکت آدمی گوگته کرن ایرو رو که وقت نام سروک عبدالله و جلان گوگ شاندیه با آشیتیه ره ملت کرد جروجا یکمید با آشیتیه ره و دخوازه با آشیتی بجی ده ولات خود ده جغرافیا خود ده آخا خود و ملت کرد تف به نام هانی ره لأف نامایاجی گاوا گوگی چک ورن دانین و قلک وقت بجی خطوات ويهن يعني دسبيك دي قافا جوجز نبينم دجمني مبقالي مدورة از تقافي اجي نكارن بابهم حتى جوجي از فخلاصكم جبن بيزل ماهاني يعني اف جوجنا برسا جو ايرو روتي كرم براستي دولتا تركي چقاسي آمدهي جوجي كاربه آشيتيه بملت كرد ريچيكه اف جوج ايرو رو مركا رسل بسكنه بله که زارا پرجاران جی حکومت ترکی بانگ آشتیه جی پکک خواستیه و پکک جی تم گاف داویتن لیوه جاره هیوین گلک بلند هنه ده همان دمه دا جی حکومت و گل ترکی جی بوه یکی ریدا کوچک ورندانین لگوری شوپاندنا تا تو جی لإستانبول دی جی گلو روزنامه ترکی و هلوستانا چاوا دخوینن ایرو رو گلک جی ملت ترکی بخواه به آشتیا هانی رنه گو اوجی دخوازن گو ملت کردو براستی روشنبیرن او سیاست مدارن دولتا ترکی بخواه ناس کرنه گو جماف ملت کرده گو اوجی لسر آخا خو بجی و با آشتی ببرای خو نیرتر کره بجی جبر وان بخواه ناس کریه گو ملت کرد ملت کی آشتی خوازی جی دسپیک دیجی و براستی تم نامه مجی گو ایمدک یاندن جهان تبدی و ایرو رو یک جوان کساجی سروک عبدالله و جلان گوگ نامه شاندیه تف به نام آشتیرن یعنی قابت بگر صحفی وانو تبخوینی جی تف لسر به ایرو رو تنسکناندن و براستی به جاری مرد نره گوگ برز اردوغان قل لکی او لسر به آشتیاهانه گوگ آگوگ سر تأکیدی که او لقابن به مسئله دنرین آمده مسئله گوگ مره سلاح وردانین دستبیکت نایدانی جبر مره گاف ناببینه به چقوسی دولتا ترکی با آلی ملتی کردرته و دوره و چقی او مره کاربیجی گوگی کنگی دنرینا پارتیا حتی پده گوگی کاربی چکداریا خواب چکداریا دین او سلاح دین بله که زارا تو نابینی تشتکی جدا بوند ده هلوستا ترکی ده هی الآلیه کی هلوستا خوازلال ناکه درباری ریخستنا داعشه دا کو چقاس جارج لبدری هاتنا درمان کرن و هاتنا درباس کرن هاتنا سوری لآلیه کی دنجی بانا دانینا چکان و بانگا آشتیه دکه ده چاوا وی اکی دخونی مخاپن يعني ام تفزانن قال لك جارانجي مسألة كي داعش دفر درباز بنو مسألة كوباني وتفجيرات جوجل سرسي نور شيبون يعني ام تف ام ناس دكن لي اما اجوج ايرورو جوج دولتها تركي دخوازو جوج اشتيه ملتي كدري تشيك براسي جرك بقافن زلال بقافن راس ورن همبري ملتي كرد بسكنن ملتي كرد ملتي كي اشتي خوازه اما مسائل دنيا جوج ام بيجن دولتها تركي جوج مسألة موسلة واجد دي دولتها تركي حتى أنا قال كده كي بوجوج
گوگ چکدارین داعش ایریشی کردستان عراق کرن و شنگال تبرن ما نری نکتنه جوان ندی دوی چاقیده یعنی گوگ ناس دکن چکدار داعش گویرو رو دموسله دنه و به پیشمرگا و به قوات بهزن کردی به تباهی شر و بر رژیم داعشی گمار داعش اب گوگ کتیه ناو ملت کردو دخوازه آلا کردی او ولات کردینی اسر بخوا گوگ ایرو رو براستید پیش روژه دو گوگ آوا بده ایرو رو داعش دخوازه و هزانه بخینه لمخابن و براستیجی هم دبیجن ملت کرد تتفردی ملت گوگ آشیتیه ل برخودانا خو بردوام دکه شر خو بردوام دکه دوچه داعش دبه آن دوچه چی کسی گوگ سر آواگونا کردستانی بسکنه بله روزنامه‌وان زارا باروج استانبول گلک سپاس بو بشدریەوە بله تماشاوان هێژە بولتەنەمە بەردەوامە لێ ناوبەرەکە بچووک و لۆڤەگرن ل کومانی هێزن کوردی باژارۆکە شغلەرێ ژوورین ڕێزگار دکن و سەرۆکە هەرێما کوردستانی بانگا ئالیکاریان ji bo nuavakirinە bajarê kobanî dike. Keceke dibêje me gav avêtin em li benda Tirkiye ne û Herêma Kurdistanê dibêje em amade ne ji bo piştgiriya operasyona aşitiyê li Tirkiye. Li Şengalê çeteyên Daişê êriş dikin da ku hebûna xwe nîşan bikin û li Mûsilê mizgefteke dîrokî diteqînin. Duh li bajarê Rêmêlanê li avahiya dadgehiya bajêr û bi beşdarbûna her du hevserokên kantonên Cezîrê. Abdulkerîm Umer wek serokê desteya derva ya kantona Cezîrê hate hilbijartin. Hêjayê bibîrxistinê ye ku berî niha desteya derva bi destê Salih Gedo dabû. Rêzê ji hevpeymana civakî û zagonên wê ra bigirim. Ez azadî û bercewendiyên gelê gel biparêzim. Ewlekariya herêmên rêveberiya xweseriya dîmokratîk, azadiya wê û mafê xweparastina rewa biparêzim. Li ser baweriya min ya bi netewa dîmokratîk ji bo pêkanîna dadmendiya civakê tê pêkoşim. Son dixwim. اشخوا بری کارکی باشه دیپلماسی سرمستوا سرانسری اوروبا بوا او کار وک پروژه ویل جمع بردوام بکی و بتایبت جبو خاطری نو آوا کرنا باجار کوبانی جبر شری گل کوبانی چی بود بر توایاد نیای و علما حرده بو گرک توایاد نیای بارکی خرابی او کار دیپلماسی ایکول اوروبا چی بو گرک بردوام ببی و گرک بوی رجی وجه کارکی دیپلماسی جبو هندرو سوری و به بشن مخالفت هندرو و درفا و مكونات روجاوای کردستانی و پیرجی
دەردۆرا ڕۆژاوای کوردستانی و دەوڵەتن عربی دوێ دەنگەرەکە کامنا باش بێنە بتنج بەڕاستی هەنێک کێمایی دوێدا هەیە بەلکی کێمایی نا کرێدایە بە ڕێبەبەریا خۆسەرش بەر ئەو دەری هي نهاتي بكرن بتهيبة الدولة عربي ليت قناعاتي مدى بيشتي باقا سركفتني قوتشي بونو بيشتي بانجازاتي قوتشي بونو بيشتي تيكچونا داعش و بيشتي بروجي ما جبو خاطري چار سركرنا برسكريكا سوري بشكلكي ديمقراطي وامو حمو خلق سوري بهدور سوريا كنو عفا بكن ام بيجن بلكي بيش روجي هناكي او دليل بيش اما بندري دبلوماسي دورا سوري وروجاواي كردستاني وبتهيبة الدولة العربي جه آلیه خوا و دهوتیتنه که تایبت لگل اوریت نیوز سروکی برای دسته دروا کانتون جزیره صالح گدورا گیهان کو پشتی جالا کرنا لیوگر سیاسی وی خواج سروکتی دسته درخست دا کو خواج کاری لیوگر را والا بکه درباره نوچینین دبیجن کو صالح گدو نونرکی سر بخواه دلیوگر دا گدو جورت نیوز را اخفی و او نوچین نین کرد و را گیهان کو از وک نونرتیا پارتیا چپ دلیوگر دا ما مثلا کارم سالک سالو هیوک لسرسر کمیتا پیوندی درو روشک براستی روشک نوبو و ما مشارکه کرد دامزراندنا اداره ذاتی کانتونا جزیره و دوی دمک براستیجی تایبت بو ما اداره کمیتا پیوندی جدر وکر از باورم گلک گاوه باشی ما آویتن و ما د سالا درباس بوی د و سرسری و کمیته چه سردان منی اوروپا ده به چه ای روجلاتا ناوه به یعنی بهتر ما ترکیز کرد لسر مسئله نتوی كردي والسر مسألة نجتماني وبيوندي بمكونات دني هرميرة براستي دامزراندني وقون زانن شازده مها يكيد از هاتم انتخاب كرن از وك سكرتيري بارتيا چپ ديمقراطي كرد بناوي بارتيا خوا اد ليوغريا سياسي كردي دمه و دوي ليوغريا دجي امي كدك مزم بكن گو ام كاربن نارين حمو بارتيا كرد حمو روشنبيري كرد ام كاربن نزيك يهدو بكن بي انحياس ام نونريا كتلاك نتوي سرب خدكن لا قامش لولي ذكر سياسية كردي جيفينا خالدار خست ود درجة حي ساعتان دا جيفين دوم كر ولغوري اندامي لذكر سياسي فيصل يوسف كود جيفين دا مجارة جيكرنا فتنيان دناورا بيكاتاين سوري دا هاتا گنگا شكرن و بتايبت بويرين تلتمر هروها يوسف ود هفديتنا كدا لگل ولاتين نت آني زمان كو ام دا جيفين دا لسر گرينگيا پاراستنا جواكا سيويل راوستيان ده همان مجاره دا جوینا لیوگر سیاسی یا پنجمین دا داخویانی یک درکت و تیدا به یک هلوست درباره پیشورچون سیاسی و میدانی ده سوریه دا و به تایبت لحری من کردی دا حتی دیار کرن ده راپور جانو شاکر دا آگاهیم بیتر امتام شبک پاشی گودرو جهات پاشخستن ده لباجار قامشلو لناوندا محمد شیخ و آ چاند و هنر دموکراتیک جوینا پنجمین آلی وگر سیاسی آ کرد هات الدارخستن یکم جوات ما يرو نقطة أساسا كم سر ساكنين هالوسطى ليفاجري بيوجدو برامبر و پیشوچون سیاسی اكو درد كابل آدو دوا نقاط دن أو كوميتي ما هبون جبو ريفابريه بون عسكري بون أو كوميتي حتى حدا كي جواتك دو خاكر بون نه تشكيل بونه تکثیل سروی هاته کردن تأکید سروی هاته کردن که اولی جانا پیوست هنکی زودتر لستر بکاربن دست کار خوب بکن انجام سرکا جوی جوینا کو 29 اندام تیدا آماده بون و نزیکی 8 دم جمیران بردوام کرد دا خویانی یکمین جلوگر سیاسی را زمان عربی درکت تیدا ها دیار کرن لسر یک ریزیا هلوستا سیاسی جلوگر را درباری پیشوچون سیاسی و لشکری یکو چه دبن ده هرمه ده
الجهات والأوساط ev aliyên şofînîst hewl didin da ku jiyana bighînin xebata milletê Kurd û tevgera wî siyasî. Lêvegera siyasiya Kurd van dengên şofînîst şermezar dike û tekez dike li ser berdewamiya parastina jiyana hevbeş di herêmê de. هاتەزانین گۆژەخالên سەرەکایên گۆلسەر هاتە ڕاوەستاندن ئەن کەسێ داخواست کرد ji tevdemê da ku hilbijartinên sêzdehê adarê bêne paşxistin û girtiyên siyasî bêne berdan, her wiha derfet bê dayîn ji komîtên em kesê re da ku karibin derbasî Kobanê bibin. Jano Şakir, Orient News, Qamişlo. حيث تحاول هذه الجهات والأوساط الشوفينية الحاقدة الإساءة للكرد وحركته الوطنية التحررية وتشويه صورته الحقيقية ونضاله وتضحياته من أجل تأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا اتحادية ديمقراطية تعددية برلمانية. إن المرجعية السياسية الكردية تدين مثل هذه الأصوات والمواقف اللامسؤولة وتؤكد على المضي قدما في نضالها من أجل توطيد السلم الأهلي والعيش المشترك بين مكونات المنطقة من عرب وكرد والسريان كلد آشوريين، كما تؤكد على وحدة الموقف الكردي في مواجهة هذه المحاولات وتدين الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش بحق الإخوة الآشوريين في منطقة الخابور، ودعت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لحماية وسلامة المخطوفين وتحريرهم. كما وأكدت المرجعية على متابعة اللجنتين الإدارية والحماية لعملهما وتذليل العقبات وصولا إلى تنفيذ بنود اتفاقية دهوك نصا وروحا في أسرع وقت ممكن. وتم النقاش بشكل مسؤول وجدي حول جميع المسائل المطروحة وضرورة التوافق على إيجاد الحلول المناسبة لها بما يخدم قضية شعبنا الكردي وعموم أبناء المجتمع في روجافاي كردستان. فرماندارên hêzên pêşmerge li Şengalê dibêjin ku çekdarên Daişê li nava Şengalê pir lawaz bûne û tekez dikin ku êrişên Daişê tenê ji bo we yekêne ku hebûna xwe nîşan bidin. Pêşmergeyên Şengalê tekez dikin ku rêxistina Daişê li Şengalê pir qels û lawaz bûye û ew berdewam in di rewşa amedebaşiyê de ne. Fermandarên hêzên pêşmerge li Şengalê tekez dikin ku êrişên Daişê tenê ji bo we yekêne ku hebûna xwe nîşan bidin. Çekdarên rêxistina Daişê li bajarê Musilê û bi behaneya mizgefta dîrokî ku vedigere bû serdema Osmanliyan teqandin. Berpirsê ragîhandinê Şaxa Musilê ya Partiya Demokratîk Kurdistan Seîd Mezmûnî ragîhand ku derengiya şeva borî çekdarên Daişê li taxa meydan a naverasta bajarê Musilê mizgefta Hemuqado ya dîrokî teqandin ji ber ku mezareke li boî wê yekê xelk seredana wê dikir. Bi baweriya Daişê seredana mezaran şaş e û berva jî ola Îslamê ye. Derbarê rewşa meydanê li Sûriyê û hîn nûçeyên din me ev rapor ji we re amade kirin em bi hev re tamaşa bikin. Li gundewarê Hemayê çalikvanan ragîhandin ku pevçûnên tund di navbera çeteyên rêxistina Daişê û hêzên rejîmê de qewmên û di encamê de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û gelek birîndar ketin. Her wisa hate diyarkirin ku termên heft leşkerên rejîmê gihan nexweşxaneya Selemiyê ku di nav wan de efserek. Li gundewarê dêra zorên û çigihanê Orient News da diyarkirin ku Daişê zarokek û bêtirî 10 sivîlan li bajarê Meyadîn dîlgirtin û ev yek piştî ku wan hewl didan ku berevaniya wî zarokî bikin qewmî. Her wisa li bajêr li taxa Sînaa û di dema pevçûnan de di navbera hêzên rejîmê û çeteyên Daişê de hêzên rejîmê bi topan kevîka pira siyasî û derdora balafirxaneya leşkerî armanc kirin. Di heman demê de firokeyên hevgirtina navnetewî gundên Hisan û Mihemediyê bi hejmarek êrişîn asîmanî topbaran kirin û di encamê de embarên mazotê hatin şewtandin.
لگندوار شامی چالکوان راگیهاندن کو فروکین رژیم مالن ولاتیان لنفچه مرج سلطان آلغوطا یا روجهلات بموشکین گرماهی آرمانج کرن و هات زانین کو بین سویلان جیان خوش دستان و هجمارک جوان بریندار کتن هر وها باجاروک در العصافیر و گنده الدویر جی به ایریشین آسیمانی هاتن توباران کرن و دا انجام ده هجمارک جی سویلان بون قربانی و گلک مالن ولاتیان هاتن ویران کرن لگندوار حلب چالکوان راگیهاندن کو فروکین هفگرتنا نامنتوی خالن داعش لباجاروکن الشيوخ فوقانی و تحتانی انگریدای باجار جرابلس توباران کرن هر وساحت دیار کرن کو پشتی و توباران چتین داعش جوان باجاروکن وکشیان و حمورین کو دگهن باجار جرابلس ماین کرن پارتیا دموکراتا کردستان سوریه ریخستنا عفرین راگیهاند که هیزن اسایشن باجر اندام پارتیا وان سمیر حسین یک ویژه گنده دیر سوان سربست بردان هر وها لگوری همان جدری که صدام گرتنا حسین او اکو او لسر بندن اسایش لهندری باجر عفرین نسکینی بو و ده انجام ویا که ده هیزن اسایش سمیر حسین هی وکه ده زندان داهیشت هیجای ببرخستنه یک و حسین بری هفته که دست به گراوا برچیبونه کرب و روشویه تندرستی نباشه. هر وها و داخویانی پدک سوریه دا بانگا سربست بردان 6 جه اندام نوی یند زندان انسایش دا کرد. لعفرین مالباتا کورش را گیهاند که اسایشن باجر کچاوان آبناو روژین کورش گرتن و دا انجام برلیدان و لیخستن و لنیزی گندن مراراتا او هیشتن. هر وها ولگوری آگاهی داوی که هیزن اسایشن عماد جولیا و روژین کورش آگاهدار کرن که جعفرین درکوین و او نهال ترکیه بجهبونه. لکامپا دومیل چل روجای هر دو پیشمرگین زیروان موزر و نیچروان سلیمان هاتل درخستن. آگاهی بهتر لسر وان هر دو پیشمرگین در راپورا رود ابراهیم امتماشا بکن. چله زیروان مزوری و نیچروان سلیمان لکامپا دومیز بره و چو. گو نیچروان اندامی پیشمرگی روژ آوایه لاسکی موصل دشاره لدجی چکدار داعش جیانا خوش دست دابو. هر وها زیروان مزوری ده همان روژه ده لکوبانی جیانا خوش دست دابو. جهه که خوشیامایا و اپیشمرگی هانه کارینا و بهلوشن کاری بینو بشکن چل کوبانه به چل موصله به چل کوده وراغو هبه بآری کاریا همو شروانین کرد بآری کاریان هزین ناف دولتی بآری کاریا ملت کرد پیشمرگین روژاوا لهرما کردستان شر دکن او دبیجن ام آمدنه لهر دره کرد لهبن شر بکن لکویدک شر چه ببا ام آمدنه امن پیشمرگی کردستان برادش من تفضان بن کردستان یک پرچه او کردستان یک پرچه ام تفضا آمدنه لکویده با شنگاله با روژاوا با لمهبات با لإيران با لكويدا ريبا دراغو كرد تيدا بيشن اما آمادنا مالبات هر تو پیشمرگیان بزار خوش نازن و دبین قربانی وان دایه رد کرنکش سینور سایکس پیگوره راستی خوینا شی زیروان و نچیروان باشترین بلگه و نیترین بلگه وی سردمی دا بود دجمنی کو د سلمان ام ملت کرد لهر وقت و لهر صدا ام یک دنگ و یک حلوستین و ادل و کوچاده برانبر دشمنی راوستین و دچوکاب دشمنی دادادن و براستی چون شهید زیروان لباشور کردستان بروش آوا خوینا خو کرا قربانی شار کوبانه و هر روسا شهید نچیروان کل شار آسکل موصل باشور روش آوا باشور کردستان خوینا خو کرا قربانی و باشترین بلگه سه فوج هزن پیشمرگین روش آوا لهرما کردستان شر دکن و دو 25 ماه بوریده دو فوجین دن درواسی راهینان لشکری بون زیروان و نیچروان یک روژه ده جیان خوش دستان هر یک لدوره که بو لی هر دو یک شریده بون جکامپا دومیز رود ابراهیم اورینت نیوز دو بله تماشاوان هجا جه نافچین کردی لسوری ما اف چند کرتنوچه و چالاکی جواره برهف کردن به هفرا تماشا بکن لدیرک جبو پیشوازی کرنا کوچبرین هرما تل حمیس و تل براکه ریوبریا خوسریا دموکراتیکا هرما جزیره کامپ کدمکی بناوی کامپا روج لهرما دیرک وکر
کۆمیتەیە چەندنیە یا هەرێمە عەفرینێ ji bo ava bigihêje zeviyên hemû cotkaran û pirsgirêkên sala derbasbûyî careke din dûbere nebin li riyên çareseriyê digere. Li Tiltemer û tevlî êrişên komên çete yên Daişê li ser gundên bajêr kar û xebatên şaredariyê didûme. Komîteya Gazê ya Şaredariya Gel a Bajarê Tiltemer di riya komîteyên sotemeniyê yên komînan 51 cereyên Gazê li welatiyên taxa Hemra Rojhilat û Rojava belav kirin. Beriya 8 mehan radyoya Efrîn FM li hemû navçeyên Efrînê weşan dikir û ji ber pirsgirêkên teknîkî weşana xwe rawestan û piştî hewldanan radyoya Efrîn FM wê careke din li ser pêlên Notus FM dest bi weşanê bike. Şaredariya Gel a Bajarê Tiltemer di nava salekê de bi xizmetguzariya xwe hema xeftina gel kişand hem jî hişmendiya ku di nava welatiyan û gelan nakûkî derdixîne hilweşand. Endamên Yekîtiya Star a Bajarê Amûdê û dayîkên Aştiyê bi hevkariya xebatkarên Şaredariya Gel kolanên bajêr paqij kirin. Bi boneya 8 Adarê Roja Jinên Cîhanî, rêxistina Yekîtiya Star li Herêma Kobanê bi bejdariya dehan ji jinan semînarek li dar xist. Li Amûdê komên Navenda Horî ya Çand û Hunerê yên ji komên Stranan, komên Şano û komên Dîlanê pêk tên. Ji bo şahiya 8 Adarê Roja Jinên Cîhanî, perwerdeya xwe dewam dikin. Şaredariya Gel a Dêrikê ku li sêgoşeya Rojava, Bakur û Başûrî Kurdistanê xizmetguzariyê dike wekî pireyek di navbera her sê parçeyên Kurdistanê de ye. Li Efrînê û bi hevkariya di navbera Tora Aram û Komelaya Melak a Xêrxwazî maratoneke bezî li zarokên kêm endam hat eldarxistin. Agahiyên bêtir li Başêlan Yusuf em tamaşa bikin. چارچاوە جەردەیە ئەم دکانە لە هەمبارێکێم ئەندەمبوونێ راوەستن تۆر ئەمان بە هەفکاریە کومەڵامەلەک ئاخیرخوازیە و بە ئەوەیەکی بێپێشەندە مەرەتۆنە بازێ یاو تایبەت بە کەسێن کێم ئەندام لە بەژارێ ئەفرینێ دەرخست. هدف ما جفي تنظيف سباقي انه في معاقين تيك انه مجتمع انه بصفات كنا انه معاقين من بخونا حسن انه معاقين اعاقنا اعاقه جسمه اعاقه يقلا وهدف ديج في سباقي انه محاولات كان حر انسان كيف تكون معاق محاولات بماشي رياضه بك رياضه جندرا في دايه ويسي محاولات كان دنوف مجتمع دنوف منظمات انه الفي انساني نرى انه انسان كي معاقه بپشکداریان دوور پێنج کەسی جریدەش دووارە نەوروز دەست پێ کرد و هەروەها شاندەکی فەرمی جرێڤەبەریە خۆسار لەوێ مەراتۆنێ بەشدار بوون و دەستخۆشیە جریدوانان کرد. بەڕاستیان دەوێ ڕەوشەیە ئەم تێدا vê zarokina vê însana bi hacetê rojikwanane karێkî hanane bibin zanibin na cizekî ji mujtemean ne însanin zûr li ser mujtemean na bilexis vê rewşê de gerek her sozîk ê bi vê karî re divê gerek her karekî hana însanî pê rabê. بەشیرێک و بەری بسێ مەهازەوژی بوو لەگەل هەفژینەخە بەشداری مەراتۆنێ بوو و خەست نامەیەکی ji kesên ساغلامرە bişîne û bêje ku her dem vîna jiyanê li hemberê zehmetiyan bi ser dikeve. سمعنا زوجي وابجي كفتونا قالك بدي بزوجي بخير سبب دنيا كذي خطر ولو لو قلت شيء زعمتها بس بعد حكي لك مشاكل تانية نقصي سبب تناقش ممكن تشوف كده جو كيف تشوف كده قداك شو كيش ترى سبب كيش ترى كيش كده شو هذا الشغل ما زقيس كبار سافين هيك بخوندم مجبر كرام دان شغلي عام عن قدش كده عايشين شور قدش كمان ايه ما زنا فاي وانا كيبي شتا دام شغلي شولي تامين اتم ليوك جلتينم ديدنم دبم دارفوتينم كاس انا نادم كاس نكيون دارا بيدنا كبخودينه بخير مستحكمه ادغوزم ابا ماشم لكن ادغوزم دولات في السعاده بشيلن اطرف قرانا لاش ديك بوكين به كاستنه بشغله تشتی بالکش آبو کدوی جریده دا کسکی بن کفتی تنابو لهمی بشدار و کسر کفتیان هاتن خلات کنن و تیم ببیر آنین کتی مکه بجشکیه یا هیواسور آسوری لمیدان جریده بشدار بو دا کو دستا اوردانه دروشین اورتدا بکه. شیلان یوسف اورینت نیوز عفرین. به وی راپوری هم گشتن داویه بولتنا خانه هاجی دوباره کرنا سرنوچه. لکوبانی هیزن کردی باجروک شغلار جورین رزگار دکه و سروک هریما کردستان بانگ آلیکاریان جبون و آوا کرنا باجار کوبانی دکه.
کجا که دبیجه مگاو آویتون و عمل بنده ترکیه نه و هریما کردستان دبیجه ام آمدن جبو پشتگیری اپراسیون آشتیه به ترکیه. لشنگال چتین داعش ایریش دکن دا که هبونا خوان نشان بکن و لموسل مزگفت که دیروکی دتقینن. بله تماشاوان هجا بیوی آویم گشتن داویه بولتنا خویا ایرو حتی صبح هر شد و بختوار.